malo nami. So kami masahat ko pasang kami. So ang harbi sakti harbi ima bakiti ulot tadi pala sa don amang patin ni. Saat matuwa mong patin ni. Jadi matutu dalam orang sama organisasi kami. Di kuhabang abu bersukut di tamang organisasi kami. Ya bika din. Matutu. Keput na parjuro may pagkotes sa laguti bukan keput na parjuro utunot pa sa puri manandok si semula sukusuk pembelah hata itu semua hata-hata amang rajani suhud biso ni pasahat kamuti dan nahok di bulan marisihon borastir napura saur dohot ringi suara dia lauli nalik dengan saya tahu nani mas kusukun nani to mo hasukan boleh ata maragan Boleh itu dia mau paten namin namalo nami dia para sa tulo ari kauli dari karon di pangkon mata karon marhite din sa rin natua ina day ng nami sentong na person dia niyan raja nami marhite ulong dia para sa doon ni di na mabuat ulong mahami siyan hami po nasok po parang iday ng oni dia niyan dako at kanuli na rin raja nami amang pati nami hami sa na at pinagparna dia manyan marhite uling-uling mo pinapasahat ko at tanyan nami ito at namar ko diwatang dia di uling at dia kasaluhut na akan oleh-oleh di pasatuan salutna di pinokparni dari nang sarbaton so ni ma hata naman gabi matutu jalawara sa mga organisasi kami alanaw sari matuya tutu manatang kawalan itu kami bagas alani bijo kami mau dia kita na perjului atau jom di tanah masuk kok di langit ima tabuguhul suara pajala pasahan konata ketika belajar ngawulur doa nami sa mga kanisigat yun naman do ay ini anak ka sa tiyo pinari dia kung dia mga anak ka pinoper ni nata sa sarili na tuway sa tongtong ma dapotan parsa uliat jalan nung ngamopo anak ka sa sarili na tuwa pero marunang na sa pinoper ni tamanginan di partakot-takot na mata niyari mopo matutupat na dia perorasan jalan takot ma pagka dia perorasan isaluhut pinoper ni natur namin sa sarili na tuway jadi oke aja kami ya kabutik pilihannya sore kami gubernur pemikiran pilihan kedua ka mari kita bersari madua ini adaptasi sari madua
Basa amang raja disebut sa agadi sa ahoras yang raja na suhiro. Suho mo ma raja ni guru mo mang pergedeng mo mang bicara horas guru ke bicara. Bisa horas sur kita di bagas tu bahai. Sahat may raja amang raja panuturi. Jadi sebagai tema dia mau pada dengan halo nami Dari yang wala sadar dulu matang ni juga begitu di masa kamu mahiti uning-uningmu tanyang nami tua mata nama tua di bata sanggia tua mata nama tua di bata di masa hapot salutna pinok parni dari nang sisa moto sama ada yang pada dengan halo nami di nama jalo pas pahami mahiti dan salma tua dari nang neman ni sanggia di pasal tuhata salutna tua kapinok parno ni angka paso neno baik memang Gudang mau bantu sih.
Thank you.